Martin terpaksa papagine teken Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas Provinsi Bali. Ia singidang mejalan ulian cidera pas menek Gunung Batur Pura Pucak Mangu. Tugas Minggu 17 Oktober sawetara jam 1 tengah. Awalnya, Martin aja ketimpalnya lelime lakar tuun uli gununge. Pas entu, ada ane madan Cliff meserot. Sialne, ia ngisi tundun bapane, ngedeng nganti ulung. Kepala Basarnas Bali Gede Darmade, Senin 18 Oktober nyelasang, korban ane ngoyong di jalan WR Supratman Denpasar, elih entutne kanti sing ngidang mejalan. Mahan laporan kitu sawetara jam 5 sanje, tim rescue Basarnas Bali aja unsur SAR cara Polsek Baturidi, BPBD Kabupaten Tabanan aja PMI Tabanan. Terus menek ke jalur desa Baturiti Tabanan jam setengah kutus. Tim SAR gabungan sube nepukin korban di lokasi ane tegahne 1960 meter di atas permukaan laut. Korban evakuasine nganggo tandu. Buen manene neked pas Senin 18 Agustus di pos 1 jam setengah pitu semengan. Di subane neked abane lantas ke rumah sakit Bali Med Denpasar. Tim Bali Express melaporkan.